Office Trekam District Sports Officer West Jentia Hills District aga artrik benai nok pra arajar arpoar kala penlong ye ke jing ai jing hikai ne ko workshop halor ke scheme Yes Meghalaya. Yes Meghalaya ke de program ke bala sedang de Sarkar Meghalaya ban ai jing era pisa hadu silak tingkas ki kinhon ki ba syajid na ke benta ban kyntiew ya ka bat pynkup boru ye ki khun samla. Kibala aban yo jing erap ki dei ki kinhon ne ki seng ki batrei ban kyntiew ya ka bat pynkup bor ye ki khun samla ha ki no ki jat kam. Nalor kata ye ki societies but ki cooperatives, voluntary organizations, youth clubs, not for profit organizations, social cultural clubs, alumni association but ki community level youth institutions, ki organizations, ki groups ru kila ban yo ye ki jing erap. Yakini ke jing ai jing hikai la penlong hakiang nang ba Indo Stadium dong misngi joai. Ka jing temu bala penlong yakini ke jing ai jing hikai kalong baduna ki ba apply yakini ke la jing herap West Jentia Hills District ka ba ai de ka sarkar na ka benta ki sports club ki be shim benta haki tournaments ki jing yakop bat ki wei ki rinsan. Pan thet ki tiar yele kai ba haru ko yakini ke yes Meghalaya scheme chemiwa na liang West Jentia Hills duna ba chimenta ki wa apply hado kate up to the moment MG kamwa 70 plus kiwa apply hapo kita 70 plus la MG wa da apply dang M ko ke draft stage upam pendap ki MG udah dap sanction la ini dap u chief minister u sam gitu scheme hapo reliang blok tangwa kiwa dap ambil kiwa dap apply la brang debo niki tangwa entok kat kamwa expect itu digi spa around 2, 3, 400, 500 tangwa cemoduna kiwa cementa dan ni keski ngeliang yang ke office yang ke sports and youth affairs da penmani ke workshop hewa the khud igi sports club ki youth club na keleng ke district o wan gi o cementa hewa betai ki kamon apply boy cemjing go apply boy sia go to online boy jingjar ki dan liang ke office de himi kata ke inisiatif wo khud iki wo wan gi yo betai ki ne bah ke application to online bento go ada kam to ki relevant documents ki wo man up to date kawa khatar khali tali ki jingrap wo ye ke government the kam gi sports club ye ko apply kam gini ki scheme go ye to gi thet ki tier sports nei te ye ki apply ki yo conduct ki tournament ki competition nite ke setting up yang kini ki office space kate jengmot boy ki sports club MG ke yung krekam tang ki tiar hapo ke yung krekam mem kam ki furniture ki fitting equipment ki computer gitu gini ye ku apply through kate nite ki youth club la ye ku penman kam ki kenja awareness program youth parliament ki debates nite ye ku penman ki career counseling ki guidance ki workshop bonjet ye ku apply dengan niliang yang ngagau DSO District Sports Officer yang kena West Jentia Hills District kerpat iki pajba iki sports club ki youth club yang ke district o siang ba chim gani ke kebu ni ba o kerpat ale o le smart pi mi one problem ye ku wan office ye chema nga him gani ke kebu o geli pi he wo ge pu apply ni ba am to man go man very easy ba apply te kerpat ai ki pajba yang ke district wo siang ba bichim ke kebu wo apply ke ni ke Yes Meghalaya scheme ke di initiate dekat government hayak kemat yang chief minister yang kongres sama